Haleluya. Mukama simwe nkuramucya muntu wa mukama ompulirize aho amabara bangeta Pastor Kyalgonza Vincent kandi inyiziro omurundi ogundi okwanjura ebyama ebyastani. Bible negamba mu kitabu ekya Yohana esura 8 orukara orukuminayibiri ngu Yesu Kristo niwo musana kandi abo bona abarubata nawe nabo bagendera mu musana tebagendera omumwirimo ogwensi ejo. Mukama asimu ningoza kusoboraho stani anakora ata mkichweka kino kya kabiri stani nakora ata okurora yesiba abantu stani taro kintu kione kya kwetaga stani na itago moyo gwawe no gwange hanyuma stani taro bali abanyadini bali manya bakatolike manya abaprotestanti manya abadventi manya baki abo bona manya babisaka abo stani abo tabalaho abo kuba abakabakwatira yabasiba omunkomo yabo omunkomoye hanyuma okisigaire kasto urugwaba nafa na rwomu nagenda mgehena hati stani kyaloho aloho abarokole naba abantu abakwenda kusira uburokole hata abo nibo stani aloho. Mukama asimu Bible negamba mu kitabo ekya Yohana yokubanza Yesu lisato rukara rwa 8 ngu ogwene wasisa aba mwana wa stani baitu ensonga abwake Yesu Kristo yazire akaija okwanjura okusisa emirimo yone ya stani ogiteka hansi. Mukama asimu hati ningonza kuoleka stani na akora ata okura yakwata amakanisa. Haleluya. Ekintu ekyo kubanze kyakozesa ariho abantu abakweta abande films fallen angel incarnates bali abo mukitabo kyo kubanza esura mukago rukara rwakana bali abahulira basisiro mulembe gwa Noha. Mukama asimu kandi Bible negamba Yesu Kristo akaba nagamba mu kitabu kino ekya Matayo sura 29 orukara orasuna musanju nuko cyari kiriyo mu bwiro bwa Noha nuko kikudakuba no mu bwiro obugaruka kwa Yesu hati sazinu ege misambwa rundi ezo ne films abaneferi abo sazinu bakagaruka tulendabo hanyuma bengi nibo stani aliyo nakozesa okusesa ekanisa okuteka ekanisa hansi. Mukama ashimwe Yesu nagamba mu kitabu kya Matayo sura 29 ngo bumulirora ekyo muzizo ekya nabinda neri yaragwireho cyayemera kituti kya mukama mumanye okugaruka kwa Yesu Kristo kwikire hati stani sazinu cyakozere. Mukama ashimwe amakanisa agakusinga gakatandikira hamazima betu stani akaida yaleta eje misamba ne films yagisindika mu makanisa bagenda batera abalisa abamazima babateka hansi obamazere kubateka hansi hanyuma abandi bafoka ba pastor eje misamba ndiye foka za pastor hanyuma endi abalisa abayatira hansi bafoka bana bebe bisuba batandika kuserura ebintu ebyabo bali mu byabo mbasera sente tebacyasera enziri eri yenyine eri enzire yabakwenda eyokujuno kwikira. Haleluya. Katugumizemu mkatabia kakabiri.